So only baby be antimpla or mechi or minense. And this ha, move from my mamma kata. The game open we ye dia. Omna abusan mesia. Not the woman didn't want to see another busan you. Made a because and then I will make a woman. If I was also to Fabusham. Almost no, almost did you say? Mimicin, only you be any. And the so will be beginning with him of sending you media. So you tell me what I know, or me know a cousin, only maybe Janet, Uncle Kim, Flana, dear, hello, or make it be a so for what do you see, Ariana? What do you see, Ariana? Anyway, listen to me. Listen to me, Mamma Show. Hello, 1 year, 11 months, or never nada. I'm not papa. We are no. We are two for the last time I didn't die across July, Busumi. I feel July, by Saturday, and you don't me by die. Papa's off Johnny Calo. So we are not cough, cannot crack. Papa software no plan and you be dear brobos like a Papa software the ones and me person me say I already me was a pass off the car back one cat. I chain and no crowd. Oh, my Deborah and young. Papa and I chain no crowd. Please try again later. I have a car back one as one. Calling is busy. And see please try again later. Nasi egu our gunukro. And think I was young Natanasi away days and now we are dancing. Well, John, went to me a mabby. And I was a son of Papa from Bakuba. Please try again later. No club, no good. Digital family who feels I begin or lost him in Tiasian on the Menaka. Now I call my bonsoon. I call soon. I'm saying, because I'm so crying. Please try again later. And no crying me down at you. Grandma me down over to some so there was a time of the tear of a shame. God, I send me better. Oh, no, I make God, has some now. Okay. And I'm a man, strong one is only not in some in Cuba, Sister Marcia, or the other sister was saying, Uncle, I said, Madame, I say no at it, and I said, Cool, I did this letter to me. I bet it's not that I should so what then, Tilo. Why, Yanas are, and ye. Messi, what's it everybody? Who be simple? Who be simple? I'm always your first year simple. Friend, mamma, me, winner. I'm 70 as apostle, as a make up apostle for honor. Ever see your calling is busy. The number you're calling is busy. Please try again later. Mania break. That's all the way to crown us. What Chantono Gumiswa to the extent of me, Mammy, who jack on my boss 7 months and no me apart from Sophie. The number you're calling is busy. Please try again later. About 22 years. The number you're calling is busy. Please try again later. Ah, well, yes, software, sorry, Bem. Emmanuel Gospel Center. Emmanuel Gospel Center, when him saw what it is our what. Of course, of Penny, yes, of Penny Ben, so very Debbie. So for no bar, no back can and some into semi for let away no one at the bell. Let away, Papa, a friend of ma for no. So for God, they never fat. Or no, let any picture. I'm to tell you so. Send a ban and family. Into the ban. Oklahoma, Casa. Meeting on Casa. God and original was here. I seen a picture and I'm that. When young can I say, maybe I know person beside some photo, maybe anything. Please try again. They must see and be back as I am Winnie Pine and a Casano, and it's as a god in front of the door. The number you're trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. The number you're trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. And on behalf of the family, to inform you that the marriage between you, Madam Deborah, and my brother Nana Kwame had been to an end. And based on that,
you have no right to consider yourself as the wife Sorry, of the person Nana you called Kwame cannot henceforth. answer at the moment. Furthermore, Please try again later. failure to comply with this notice by vacating the premises dated by 20th August 2025 as stipulated above, I will lodge a formal complaint at the police station for your forcibly ejection. I hope you will comply with this notice by vacating the premises by 20th August 2025 and avoid inconvenience accordingly. Bro. Thank you. Yours faithfully, Grace Oyerepa for landlord. Bro, for Papa Cheche Mwe. That's something you know, say. Grace Oyerepa for one if you know a dia. Now, every Saturday year 20th on the 12th of August, Akwakosi 20th August 2025. Or catch Mamia or Timincha Amadibora say, a sign say or Nini Abema, Nana Kwame, Enya Awariphobia, no Mawari and a Gunti. No Muguno, Our son say, on to every if your ansana, data or the 20th August and Adu. And yes, sir, or the assembly of my praise for. I'm a praise for Baby Tuno. May I say, I want so free if you. Yeah, just idea where you may DNA, did your prefer to a dear two for nay, sing dear. I hear Fana Ghana, your ma will be now what you want to. And also, you are some for I hear fa, and your ma will be now watch it. Said to, and at your tossum, I hear fa, and so, and any power, the me babette if you honor. Yan two no me year to me. Now your Persia evict your beer. Send your nipa no or your obusuanity or no intini buy no. Only a money crata. Beman do about what you of mammy. Beman do about what trefi. Said that is one high cry, a bemano, and a baquaco high dino, no than a year and a ma aquatrao. Edi yan to me, Casa, we if you were a crowd of my babetra fee, me crab a how would I? No the mere babetremoi. What I catch them a Obano say. Mimi de wi yam of you na me kunu momu de obetumi atrefie ho na me oba no mimi ntu se wutu ye de a ubebo me kunu kra na so bara mane enye me oba no me oba mane me ka che opesa me ha dai o fie me ha dai o enu ti wo pa to me kunu na me kunu kwa me ne na ko aha e bi se me kunu tata mani nwane ka say yentuo no na wa friend sofo no Emmanuel Kakari no reverend no e dey to speak out ani nwa ba no so be yefie no papa benya baby ama me ne me mana tena sofo no so sia obenya baby ama mo tena na me hwe se obetu nkola ne de omo akofie ho anana ka na me sofo ni mienu de nka je se atonsu eja tom ana me so me ye se so mbe budan na mpa de ne omu me ne amaso nti manko onu so antimi amfa nkola no so ankosofo ni fie ho ana munyam da siti nti sofo no so so no kutupa na ya san kobo lete we de avreme to onim de ekoso nyina e wana sorry madam ne member no ne man kenke to so na je bi sa sama wo ka to sofo Kakari so no eye no kre ye nya sofo Kakari e ba me de me asem we de ye nya sofo Kakari ba moden na ye mpe sofo Kakari papa na because wakwa sofo panyi eye den ya me sure say ebia na watu nsiesie ho anamo bi baby a wo ba no kwa sa de bia ye na enye ye bia wo ba no se de sika se wonye no because na wonye na ma wadwen yo se wonye hwe minim se oyes of pani no sani etie bia wone ne sofu kuma na bekasa minim se sani etie bia wone ne sofu kuma no ebekasa so minim so ne bekasa se bia na sofu na kwa me ne bia wontimi ma sofu pani emu aye papa bia pa enkyerese bia sofu pani nka bibia emfa enkyere na kwada no edisa ka yenya sofu pani a enka no so bebo apa Deborah ye be ye na de be ni sisi ade ye ntumi ma na wotwe entu ene de mra bia ni wono mo a ye tu obi free dem a ye ma ne na wotwe ena de tosu mienu so na awade no e wo se be ma no e be betena se na yegu aware ni gunkuro no obo no kwa na de wo ka se fa boso na mu na mu de aboso na masensan mo na fe no ya hwe na ye nya ye gu aware no na mpata bia wo ho bia no ye de ama
na etu akwa de atwere nya saa de a kopem se saa beba so ne de ene na papa sofo Godwin de wasa wo ye no hwe na ye mo abusua ne nyina na mo nya de wasa mo ye eti producer no beto aso na yetimi akwa ye next story so why na papa sofo na no ayase Neresi we kresa de otumi ya na chan ma me fa nchi akese Emma Girls Beauty Parlor girls say sanana himawu na yedi na watweda na sisi ni dakoto moja mama me girls sisi me kama mpacho ya follow girls ewo medanase ewo TikTok follow girls ewo Instagram follow no ewo Facebook 054-818-8787 054-818-8787 abrache for money girls eni nkomona nyoma kama onya mo kama efiri mu tisu besi mu nasi o we go there ni na ye girls and the disage mano kama ay baba so for bedase pan oba bomade netina sintem kakra bi ma me wa na me twen nebo udin nyina fa chembranim kakra ne kasa den kakra ma me wai yo fa phone ne to baby udin de sa wo kasa free ya mi so kasa free udin Pacho me de akua usu a. Akua usu a de utimi ya no. Pacho me de akua usu a. Akua usu ayin na ofri. Pacho me firi aboabo na eba ha no mbai. Asema me be kesi wa squad dem. Okay. Any amane kwai. Pacho 2005 over 2006. Pacho mishia be ma bia ye frɛ no Isa Muhammad. Pacho baba Isa. Why? Pacho baba Isa Muhammad. Pacho David nyono. Enye ye fie ha baba Musa. Pacho. Me pacho ye put on record say nye baba Isa ye adwuma. Our Promise Broadcasting Limited or pe fie ha say. Me pacho David nyono. To aswe. Pacho baba Isa me kana asem say si ade wote dom na se. Pacho mishia na one metenae. Na 2005 over 2006 one menyemoye. Ye de kotu nanim wose nyono a. Ye beka wose nyono na anye me wanje. Minyinsen hwem emukom. Obi na me bema bi a me ne tena gyaye. Ademu ne gan name de Isam ne gan name de Wango wati askwa osu din de say pacho kwa usu a de free baba Isa na wadru ademu pacho na sisi a wase adru hin fa bim pacho Wango wono ani ademu no sisi a Wango na ne tia no so ne ntem pacho mene ne nte won de mesre no ma ne hwe me nyinsɛn mu yo to aso pacho nyinsɛn mu no wo hwe me ma me wo ni nyina baba Isa am wa me wan hwe me bled me tipempem me ton kwadu traffic me ton anka abrobe bibia bebe bia watamelo na me ton me blem na me baba kope wenti afi ma sha kola ni nya 15 years ya baba Isa ba so obeje no ena me se me mfa ne ma no efisa akola no keto mu ana nyinsem kura wanhwe me from day one wanhwe me ma bla hwe akola na afi dia wo so obeje ti me mfa ne ma no enti akola ni nya 16 years ya rebe to no kwa me bleye me dia kura na chinia ne hu to na fe me hu sika nyina asa ena fe me frɛ baba Isa se akola no sese ma bla hwe na ya re ato no nti beboa me ne hwe no se obeji atuma age se ma frɛ mabusuafo e ma baba Isa gituma mabusuafo ne behia e wagituma afi wa hwe akola na wo hwe no be 1.5 year ni a from last year ni wa yina ni wo so wa hwe akola ne biem meka mabusuafo afrɛ no me dia to ne black to anim ni nyina baba Isa so mfi biem afi kwa do so hia DNA na me ne die me sanu obi kokko die na me nyemo ye nto hia DNA nti me frɛ baba Isa se wo mla ne nya DNA no me de na ba Oyerepa FM wo mla ne nya DNA no na ye mu akola ne papa no wonhwɛ ne ba fisa ma blawa akola no ho pa me di meti pempem adwuma na me nyina akola no nti na me ye watamelo na me soa traffic na me ginam na me bre na me baro ehunti baba Isa fe wa yina ni meka wona nya twea se wanhwe akola no biem no mo hia DNA ti me de na ba Oyerepa FM baba Isa me nimpisa wo hwe me hutie me nso brane nya DNA no nti na me de wa ba Oyerepa ha no brane nya DNA no oni baba Isa etna mfie sen pacho ye tena andi wan ya kora pacho be 3 months pe iti tambe na demu bem
ana demu na na wo hansa na baba isa pacho demu dia me ne tena gyae ansa na me be hia baba isa oni ademu da ejaye edi na sayansa na isa bem mini ademu tena be 3 months kula ye gyae kura ansa na me be hia baba isa akua mpacho say oni ademu tena enasen wo de mutena na sayansa na ya ba mu gyae enu mu no mutena mfie se boso mesen mpacho ye tena be 1 year 1 year mpacho woni ne fafuru mpacho da bi woni ademu fafuru me pacho da bi me ne na mfafuru ade na ma woni ademu ntamte mpacho na woni ba bi te no woni dan nti woni ne ntamte di eboso mesen fie sayansa na wo hia baba isa pacho minini jaye be 3 months na mihia baba isa oni ni jaye no wo hwehunu se na nyinsen ni pacho na nyinsen bia ni ho wo gidi me pacho na nyinsen ni ho no pacho na nyinsen bia ni ho obeka eboso me a woni baba isa hia pacho 2005 pacho eboso me kro ne de won hia eboso me de menkai obani date of birth year be pacho 2006 2nd October pacho okay to me fan say 2006 no crampo no e na ofa yefunu na October eboso me to so nkono pacho edu na chesenka wo ne no wo kura eyeye okay baba isa e wa homa nti sisi an baba isa ba so obeji akwala no empanyifo ba na tena so me pacho me blafo no mienu me bla panyini na keto abaako ena na de na no oba be yafa akwala no oba beje no ho pacho obeji tum se obehwa akwala no watu ne din pacho obeji tum eto akwala ne etika no wabo from yefunu no mu 15 years baba isa de no ye pacho wanya ho hwe ene wabusuafo su gya no pacho wanya hwe me se de wabusuafo su gya no pacho no se akwala no ya lenti ya me ma na hwe akwala na ansana pacho wo de bra wo bre nyina no me ble tuguye wo bre tuguye pacho no wabusuafo we no obesesa akwala ne din pacho ti 15 years na fe no wo se ne ba wo de din ba beto no me pacho 16 years eti wabaji ni wie no so na o san fi akwala ne din pacho mfi ni biem no so opedien waso opedien ni ojina homa no so ne nkase. Hello baba isa, good afternoon. Good afternoon. Pacho hoye Akupana. Edanyame ase. Le pacho die ne na osu hia na Samira no, utu ni din Samira no osu wonhwe ne biem no. Enti na me de waba ante na Oyerepa FM ha no, nti bra ne enya die ne no. Nti na me de waba ha no. Na die ne radio so na yekoye die ne. Baba Isa. Yes. Baba Isa si yedika fra dada ho. Na edia na abanti a wo se Samira enya oba a wo pedie ne. Yo, na min asam de ma odi ba wankasa me ga asam na mi na kwasu anti o betina ku mu ga dia ne ba ye ne kire ni mu oso oba beji akwala no so a wonhwe no 15 years so a obeji akwala no so no oba beji no wonfa mpata na se bibi amma afedi obetu akwala ni din wie so no akwala no wonfa no wo a wonhwe na afedi wo se opedie ni pacho okasa wunni masam no hwe se me de wo ba ha wo boa me ba ha enwa ni 2 weeks me bla panyine no wo kasaye me bo me bra mane se me de wa ba Oyerepa FM me bla na wo kasaye ma wo gitumu e ma omu bisa o me ti sofo ani na sofo fle wo fle ye sa wa mfa na me kan ni nyina kire me bla na me bla se wa fle wo kura bo amane se me de wa ba o ba panyine o mu nyina nim se me de wo ba Oyerepa wunnim ni nyina baba enti wani nyila baba se producer no wakasa Santina mpato ma wonka na mentu wa na menkasa bo baba producer no wakasa na fe wakasa wudim de enti a ya frɛ wo ye me say nye sa na me ko me say edi asam na odi ba yo ye tie o mama na kana no atum ye tie o kasa ajewa odi ba me no tie edi ni ni de nka die ni die ni anyo tibi so anara ti na ko die eti edie na sia sisi no pesa wo kyesa akwala wa hwe ne da na after 15 years ukwaji akwala na fe na wo be kyesa opedie ne ade na wo kwaji akwala no sabre no wanye DNA ansesa ne din na na wo se opedie ne edie na esi wunyini ni ana akwala no ni pa ni esa na odi ama wo wane hwan
First one, I'll be commanding Ata. The friend at that point was quite old. And our second one, so yeah, or one cook, or no, so was quite old and white. And the minute me trust to pray. We need last one. Or the Apolada brain. You wouldn't brain, you know. That time, it's as I took like 2006 or something like that. No. 2006 or something no can. Yeah, don't buy somebody by me, no one country. Produce any friend in my mania, but in India, some of the It's that's a pass when your baby kakra park at your maye. It's you say ata, wabata ding, and wabo one coding, and I won't so go and I will udi a general. I say, Woko to Aqualani Dino after 15 years. Zabalani, you dinner that do, Yamina Mituni do. One I did in Samira Nemano. The millionaire man. I send your Woko to Aqualani Ding, Anna. Some buy man here. Always let me make money. And I'm come upon so far. So Ujakwalabi so bad there. I saw didn't work more to what I say. And you know, made Nico, Metalacina Malan for maybe a Cubano woman at Mirano. And yes, what Jakwalai. Baba Chasa Jakwalana Tumsauba. It's Yadan and say, no. Oh, me get me and Cassette, my gentleman, me get to Pama, oh, dear Palani man, now Palani da Pomo. One to a Catane. Kadia, a big crank, my bunny life, maybe crank and a banner on Piazza. As some know, say, a Palani Munuka, Cassette, a Palani Naja, or the Manuka. By Dubati 2002 or the ban. Nche woman mu se o pepe mi san so here me minda ni ma dokro o ba me no ye timpra jada dada afi de tu frame de ndi asama nje me ko du won na kwala ne da pom flat was ono pa tem se o pe obia ne bu chopo ni na obia fi no nche wo de on fa na kwala ne de anam je wo ye na kwala som na o ye enye saadi anko ni ta kwala ne meba na me chem se ya sama o kai de modu min ko amenti so nti wa country a ni ko ko bom bi se fo amane nti wusu ko na ko bom bi se fo amane ana dadi na mi tira mi tuwa mi ta kwala ne da ho ne enye ana mi ko enye wo malambi ana mi ko o bom pa man no se en fa no ko ne dia kwala ne ko nti wo hospital mo ai ni ko ta ne tu ba bia no ko no kakra enti bufo ni nyina ko tie o ata tamo papa pen papa number 80 something years nanti bufo ni nyina ko tie o nam se asama abayo kai ni enti bufo no mu wa kwa na se baba isa na ko de se o se nti sa na obi ata sa kwala we so okay omukasa mi mati nti de ka man ko tia ni se ejetum kra na ye ni de idea be ye ti datam na kwala ni sunu hun to no na se we se akwala ni hun mato na ata unti mi injani pa ni yale na so be ko e bua mi nti e hwe na ma e se ni hun ba no no datam ni ku ba se o ko try to o ko ku enti no so nsa ono pa ya ma ita di to ho te be he mana e enye school mu kwa sa enti eni na e gusu kata baba isa waya de de mekani se waya de na sisi anakola ne hwemu no ena kopem se ye beye die na akomato yem no se de waje atum se akola ne ye oba na empo no odi na ko mamalam aye amamre ne amane na ye tuba no ya to ne dindie na chese waje atum se oba abusuafo kra kasa wo se no it is akola ne semu no akola ne hwemu no sorry akola ne hwemu na me pese me busa se boso me bia ya nka sen na odi ma obai akola ne hwemu no na me se no alright by eduba bi na o fa de ne ko mo won ko ne piem akuya na so dia subano no trofo wo boa wo baba isa wo so nka no kora na wo ti wiase me de ne ko ma wango wa he
me de akwara ko ma wango wa baba isa ka wonya me so no kure o na bra ne yenya DNA no na no wo bo wango din wango no obeba ha wo bo ni din me de ne ko ma wango daben me de ne ko ma ne daben na me de samira ne ko ma wango akwara ne tifie me bra ne mo akansem we wi asi nyina ne practical sisi kabla le betwi akura wayi wani chese wayi wani se wasi obuso hia DNA o enti baba isa jasa wo toto papa so no bra ne yenya DNA no bra ne yenya DNA na ha ye DNA ni bi bra ha ne yenye wasi ani baba sa wango ono na ama wadwene entumi CP meboa eti no se ordinary man ya wie no kila na akola na ko wongo na ono wongo ne nam wongo ne jini du pants se ne ba penny no nti le mo for kana me gudi nti one day na obi come take picture no o capture wongo na akola no wo mu ko shopping mall ko ye shopping mu pie ni pa capture picture ni send me ono I want akwa no mu tano o yi picture de mamo amoshe akuya atu wonu na me say the tane cha akola nde meet me pray say ma akola bra enye ba nti na wo bisa bia akero no baba dia wo ka no am say bi mo baby eniti no DNA no de e wo se ye eniti no me stress nyame ya do man kada juada Mamodia nebra ye won panyimfo ne akuku dama DNA ho adwuma no wo mo ye behia wo ene wango ni nyina ene wasu mu wate baba eti nyame ya do ma juada bra aha kuchera metu kwa dobe de mitnimba eti dabe na benya ho amame perfect. Ya wada you okay, mami pa wati. Okay, mati. Eti bomodi ye besho wanim ya wada na mika bibi nchire akuya. Aden akuya. Mema mies. Aden na pesa ha obane sa. Mampa cho woboa. Woboa we. Wan kasa ukasa wedi ka bo wango din. Se wedi ka na ko ata anye ye nako wango ana sisi ababa isa eti wo kra wo nua be mane baba isa kade na abeka mampa cho oboa akuya obano ne hwan wango koye shopping si yesi photo no wo mpa cho mama me hwe man photo ni hwe mami photo ni hwe yesi photo ni wo phone so mami hwe mpa cho picture ni mi honom adenti na oyesa baba isa na ka so wo evidence wo ho memfa ne nkoma wango bia mpa cho oboa iti akwala ye kan wasem si yesi di okeka go be 19 years ana Bachan. Sorry ya wada Bachan. Papa na minka ne say o ni akwa bet say ye na udin di say e fe mi John Menu John ade na do nam ama me we de bokos nya bokosa me ba cho year 2017 ami ba be VSS ena me mame Mr. Manda ai me mame nua e fe no ajoanes o frame me say me papa eti ase ena me say papa ja se no se ane ena kwa se bia me se papa wu na mo ten years am papa wu no se amba papa ti ase ena me say okay ena se obetimi papa na mama na me say obetimi papa no ma ye de ama me enti papa na mama na papa ne frame echire mu chire me say abra wone mama nyemo no ene ofiri nkenkasu ebese ne call akra enti mama de nyinsia no ko ware be ma foforo ana msi yo mate enti yama maid ebai na papa ne bai betu mi din obezo na papa ohwe me Mr. Manda ma se ma minua ondo so confirm enu brema confirm enu wana na yede ehwe me enti odi ja toa ebesi abusia no so ma bi ka papa no na papa ne dia akoma pa edi asem ni tum kama se ne ba ne mi awate wo besum enti wodi din nyina ba ebetu mi din edi on de ba fm odi on de ba manasi jare
to the by next year you already saw was in every into my friend no me kusu me friend can say you already say you into me and said you know and was what say me wi school or me ko so afi David no as said you know no cre me wi school me buy no and I'm chance you know said there be say what ba say me you know the ban me a me so me ankra hon me head anim ho and me nim baby a wote into be say me kona me ko ho bi a wote and also buy so ka say wa wo enua wo machi into me nim omo into ma me wi school no ma mkotwa no boso me ba ko e bai boso me no me ko ye no no kure omoje me feso me ka so manyi feso na me boa omoje me feso pa e ma hon go busa me say edi adwuma medical na kan say o na bo mani so into odim ko hu manager bi kura say manager na nya de emwa me na so say me sa ba kuma say sa ba je me card bi o me coach boa ti be du kuma say na say me nua keto aye mienu pe me nua keto di machi no na brabo na ye basa ase na chat na ma school se me kura nya de eni nani so ena my friend na me ka chen say papa me bae no say na me nua ne ti bia wo mu ni na me ka say me say free ha abankran a say me di agura ha me nua ne school kro ntime nko ena wo so ate enti ehwo no so nkoda no me ka chen no so ate ehwo no nkoda no emu ho na mo ha na da one day wo frame me ma ko adwuma ba nwumre ena wo say me ma me se ne wo afu me na nkran wo ma me ma ho bi na me say ade no say ama me ne say me ba ototo ntale ma me ntale oto ma me no me jaabi wo ho ena me de bi baaye ena ko say wo de me sere no say ma me no bibia e bi say me ko ye no ma me no tin ma me kama say ma me no bibia wo de me de dwato esi wo no aso wo mpa ma me no chew e ma me ena so ate no ka te ko no nti from 2017 na say bia me frɛ no na me ka say bia papa bia me hia bibi say ya o say bia me frɛ say ma mfrɛ bi mu pa de a on frame e che bi afi nti ba be Ghana card nyina me frɛ na wo se you should dinda da na faye na o ba mi asu afi David ni wo se se me di no ana me se mate nti from 2017 2018 na ba na ti me tase dwene ho a mantia se e wono mem ho nti ma me frɛ ma me na na me so mu papa no na me se na papa na ye o e no nso frɛ no na me busa ma me se ma me papa no woni ka say what say eno was say o woni papa na di nkomo papa na say what bibia be kama enti 2021 me ko adwuma na mko yale kakra ya je me to Friday Saturday Sunday na si ejime o breman edi hospital ho eno si ejime enti me video na send na ko enti me video twitwa pictures na me send papa no WhatsApp eno o hweye ena me frɛ no say o wi obede o pon so be frɛ me mami yeyi me anopa nine ne kroni me de handkerchief aje chere me nsa ena mitimi pia wonte ne kopa bosia be yi me ho me firi anopa nine me firi hospital na say numero 7 emu nyina na say me obi a me nka ma say mo nche nipa emu nyina no me ka chere maame na o se mate oni papa ne be di nkomo enti 2021 no ma 22 na me ko me so aba ko papa ni nua panyini ni nua panyini oba me ko no kan se de wi ani nua ni se ye no menti ase oba se ne ba ne me oba en so ma papa na wo hwem ne so papa no so yi ni se afiri me so se menya papa dia papa ba dia wo yi ni se afiri me so enti me de tu anim se me papa se wo di se me di no enso ma hwere ni mu a won se di no en wo se en kure se papa na ka no ni papa ne be di nko na me se mate enti me buy enti 2023 2024 mu no ana me sa ko maame no bi se ase me enti ase ste na papa no se me ka say ya no that to say me ka say no that to say eno ka say oni papa be sa kasa oni ni be on be sa kasa enti me sa buy 2025 mu no ma sa afena ha se no mata sa adwene ho a me enti ase enti me de yawo aye recording e ka chere ne se me ka chere no me ka chere ni plain se ewiase ehwo na ewiase so ni wiase ha ma mo no te na dada so te eno so record ma me se ono what te ne ma se ne ma me mpanyipa what te ma se ma me mpanyipa eno wasa ka chere me se me ka se me a chere na me se metio o ye recording eno wase abra wo me nya 7 years no o banking kesu e ma me kura ka chere ne se enya ne ba ne me enye ne ba no nti onye de won fa ne ma no
enti ono DNA no ba so ase ne ntemu ntina so be ye DNA no so ye DNA na se ne ba ne mi a obeto aso ahwe me se nya ne ba no so anu hu ba bi wodi mbesi o record o ye ma me no nti ade tia no frame ma me adwa no eno ka cha ma adwa se oba be so be ye DNA ana ma me adwa ne frame back ka cha me na me si yo mate ana ye frame ofa ba ko so ka cha ne se papa ne so be ye DNA nti no kroni mo fa no on to so fo of frame papa no according to mo fa say okay can adwen kire no e ma ne kwan say o mla no me ye DNA no bi say obaye na em free bebre na obaye na me 20 years no hwe me da obaye na busia na ane na anyere so enti so be so be DNA na o ma ne kwan won si ne kwan o mla no me de o me DNA no me pa cho ni sam de papa baye ti sisia no pese o papa mra me DNA me pa cho ani o ma me wu ye mfie sei ni me pa cho me ma me wu de na me wo me pa say na me wo 8 years 9 years na o papa ka 7 years no mu no unya 7 years no ba ye no anyem bia no papa o ma me nkomo mu na sefo obo so da kire wo nipa o papa ye ani ba bi owo o ma me kan bi sa kire me ba cho de bi wan kan bi sa kire wan kan bi sa kire nti wo de wo nyini na onim so papa ne hwan me nyina de me sem papa ewu na confirm anu na abreman confirm anu na waso mu no an ma fa sem bibia no no ti papa na ne hwe me sa from 10 years na up to 23 years na papa ne ba send ba ne me papa no e ba sa ne ba papa ne ye kana se mai hwan me ba cho Reverend Bishop Elijah Kofi Ejare Reverend Bishop Elijah Kofi Ejare ti Bishop Elijah Kofi Ejare me ba cho ani ono ne ba sa ne ba no me ba cho ani at the age of 23 this year won fie sen me ba cho say mo 29 years okay into about 23 no okọ conform menu honom no se ono na ahwe wa no de na wo so ye se mpata ne na sefo nyina no oyeye me ba cho me de me ni hu ye eye se oba so betu me din no ene de wo hye bobo mu ma mo adidi ni nyina bai ande me de ka ene me de mani hu ye ansana me se kusuku ana o papa sisia o papa ba ye Bishop Elijah me ba cha ti wo hu wo se wa mu nananom wabusua fie me ba cha me so wa no man se me so wa na me hu no ana me wo fa se ba ko so me na kasa abusua wo fa na wo fa se mo fa se okay me ne wo fa se ba ko kasa na me so wa kwa de me ni mo no me so wa de me ni mo no me so wa de me ne kasa na asa abusua me hede ni mu sa papa ne ba sa na ase me fe na won fimi nti ase abusua no fa mi nko minima de krontia eti ukwa akra no wo so wo ho na papa fra wo say o ma me se de o se ma me se entale ototo ma me majebu ho de bia banti ne bu afu eya wo stepmother Bishop Elijah yere no me ba chani eti ne bu afu se ne omo ototo ma wo je bi majebu ho nti papa ne se o ma me ma akra ho bi oh o ka kire me ukọ ho na abrabo be na akoba mu nne mranti ama bebi amokoye ni amo nsem ompra wonye hwe nasefo ukọ so fo fie mission house eduma ho nipa beba nasefo e bi akodo sakosho de mfem anye de wo sawo ye enokre mde me ko ho de ena me ko no so de dance se obetu mi dia me ko no ono an me tan se kan se ne ba no woni se bia me ye obi asabi menimu wi anase bia bobo ma so me saati bia so me nye de menimu te me ka se bia me ko ho me ko ye ade anya na me boa na we ya ade wo so ade me so ade mu ye bibia ana o ma me no e ka kira wo papa se eni o mo toto ma wo nta ade no wajabi wajabu ho nti wan na si o ma o ma akra bi wo step mother no ana so papa na si o ma o ma akra bi papa na ka kira me prince o ma akra ho bi o ma wo ma akra bi me ba chane eti free ho na ba no ni hwe mu ti sen me ba cho e free sa 2017 na oba any there from 2017 no up to 2025 ma me metima kan plane sem me ka se e ba adi Jessica ni sika be di mo nyina 100 cedis e free san ba e free 2017 na oba se ne ba ne me se na me hwemfie no 2017 se bra 25 how many years ni me ba cho 2017 18 19 20 21 22 23 24 25 so man say 8 years ni ana ni sika wadi yesen 100 cedis ukoda hospital awo yare awo friend also o ya sorry we are betting nka no me ba cho man tin nka me dwani free hospital ho
go pray bosia and I'm the baby me ho adekoi me ba cha okay Mami ne wo papa enka say sanse this year was wo pedie ni Bishop good afternoon ya makwa baba Oyerepa Afutuo Jumadi Bishop yo me jo so hello Bishop oba John wa ha say na o sinka di anka wo de ba say yem fanto no besi ne edin no ompene so me yem fanto no papa de onim fa say me ho adaroma yo me da se me ba no me titi bu no amesha me tie mu na me ba no edin o de ba ho se don no me nim se fe don na kasa de ni mu de titi ano ni ba bi abeto so de edun no be beto ni din be de no na ni ma me no eti ase no me mo 2 years no me ko kromo me ko me ni madam fu na ko ye me na me nim se e bi akora na ye me ba me ko ye no ba na se wa ware akora na me banki me ko na me guna ware me ja ho me ko ne ma me fie the same thing na ma me ka kire me eti me de me betra me kan me bo me bra sabe dem sua duma 94 eti betra kan me ye me duma ana me cousin ba ko ba e be ka kire me se akora no eye me ba enti no am abusi afo se akora no nye me ba enti no me ma me ogbare ne ma me se akora no nye me ba enti ya de se mitimi edi echi enti ano mu no ana ne ma me nia be 8 years ni 7 years ni ne ma me nia ekọ me sister ka kire se me ba wo mu fie ana me sister me ba no se ai ana me sister friend me say o mu se me ba wo mu fie so okay so mu se me ba wo de o mu ko da akora no o mu ti ho na mo me sister ene na ba ko so bi se waka ba bi o mu ko e ko hwehwe no o ti ho na mo de wo ti yi bia no e ko busuafo ko ye me ma akora no ti ase se ne ma me afa na ma me ti je me na me ja na ma na tena ba bi se me mpena na ase me fie no me ma me na afa na ma me ba sisi a ne ma me nua na one ne ti ana se enam so ma me hu wo mu no ne ma me nua no ana ma hu se me ba no enti ma ba se me ba ba be jino fast eno no ye ko se de no to aso konfo ma no wo breman ye ko ye no konfo no anye chini ta so na so ma o ka ya ni se onyi mi se me wo ba se me wo ba tabi a ka dis age mi ma se me ba ba hwe no so me wo ma eman a me ti me ye ho enti no and the Korean commoner, you church, a money and a mammy or so be the Kokoye, a pony dini. And some cars are John now, all born, ministry of friend of John. It be now the tone, no, upon now what to tell on the minister upon the son of friend, you know. So I'm the time I did my Nancy, a can't home. My Nancy, a jarre, a can't home, man. And it's all a no baby school. And I'm here saying, on first, you know, and your registration. Now, so the bay meeting on the best set, not the baby, the media. Or we school now, buy and we busan or so I am so okay. A channel between one or more, a quite there is a dino, woman register a dinner and no eye. Before that, you know, make us uncle printing Nezan's resource, or quite uncle printing, but then you said dinner was some now a dinner with the 2 1. So you know, like or forms. And also on the women, I never found the school and master the phone said about panel as a son, I'm so okay. Now, I'll buy and we said a Juma of personal school and of personal call, and I said, then of personal. And I was say, or a football as a personal ball, the corporate coach, corporate team man. And I coach in the say, Mr. or also a card man. And no, or so a card book master to about the farmer. And I mean, I made down, I said, no, twice, the same year say. Maybe I didn't go station, I didn't go see Car man that year. And I buy 1 week in a maintenance. I'm a friend on fat, the friend on fat. You know, all of us say, or quite a living at the 2 or 1 in channel. There be a living at a Darlington, and now they say, or the bastard or no catcher say, maybe I'm still in my head, or no say, I had the old mind to wash it, and I'm so key. Yo, Matty. My man, I was with 2 marginal evening. So because for my way and say, yes, show more, and yet, said in Gucci, and I say, me came over said, no, as you show. Bobby Flower, my flower, but one of them said, what could you say to me first camera? Who compared by me first camera? Who compared by certificate, me first camera? But mention and Crana about so far, can't buy me, Pamo send a baron of Drama maintain, and to me, Pamo.
eti mi twa asem sutiatia no me wo ofre oye audio maame me ti audio no biye no ena wo se nka ne maame ti ase a nka ne maame be ko ama no awo sa kwa wi so na mso okay me ka tso so maame afa wa maame mia na maba ba be wo edi so wo ko ti mi se so maame ti ase na nka wo maame be ko ama wo dia ena na de me pese mi je me pese mi je DNA se mi hu na se o ye me ba me hwe so onya me ba mo bi e wo se me de bo ana ti na me fon so bo ano me bo aw ana me kan sa actually because of baby ana o kan so me se de o kasa koye no me o na ne maame ni ana frem di number ma me se ni o fa se me frem and ni no fa me frem me na me frem no fa no me frem no fa no me ne kasa ai ana o fa me se o dim se akura no 2 years no no te se akura no e papa wo ho ana mbisa o fa no se na mo te ye no mo de akura no ko nhwe papa baby an papa wo o si de ne ne ero wa se na on me karam so okay we say be se me ye DNA se na so me ban no a majima de se nya me ban so a no mo bi a me de bebo ano ana o fa no se won me nye DNA and se DNA na so me ya me ntuma dwunim be se me try so me ye DNA na on be twe man so akuri se man so no abeti asama ne wo fa no ka chia wo no ma me no fa ne ka za ne wo fa ne yesofo me so me yesofo me na me try no fa no fa ne frɛ me be frɛ na so no fa ne ka chia no no na msi o mate ana me twa so me wona ne maame nua panyini afrɛ me ne hello yes bishop yetio ati na numero so na papa na ne maame nua asa frɛ oba afrɛ me ana no so ka twa me so me baaye no omo je me mabetu di mabe bibia na se se no se me se me koye di ene edi a omo ni ni di ene bia ye enti no de mensa ana me ntuma na me buo mu ade a me de ba ne koma mabusuafo enti ne se akora no me ni situ bia biem se me ba no o ka wie no ka te no enti fi ho na me hwehwe na kira kwa biem on frɛ me nso bi mu sa na se enti me all last week ana obi frɛ me fi mu studio ho no I think so this week ya mu say Oyerepa na mo be se mo no me kasa na DNA ma ready say me ya na ana si DNA me ready say me kwa koye ni wo fa na free o ma me nya because o mu nyintu na de so ya busu asem enti no mu frɛ no ofa no so mu frɛ no ofa no so ma kwa DNA ye be ye enti me de me ni so bi ama frɛ no ofa no na wa ma kwa nsi enkoye ana so no ofa no mo di nkomo jina so ma me kakra bishop jina so ma me kakra dia o papa kan dia na onim fa ho de besi maka ne se de o ka se me ofa se won pene no de anu minim me ka se minim na me boa wonimu da se wo ofa ne wabusua se omo mpene ma ne nya die minim da o se wo so wa na wo maame edi omo nsa ne ntoma ne nioma o de ne so wonim se minim da me ka se minim na me boa sisi a me wo studio kra me maame ne frame no minim na ko na frame no de o ka so de bishop wadaroma omo ti omo de aba omo fa mae eti omo fa mae menti omo so nka ebiem ejo mu ka so mu de beba nti no the sisters now kinka so no mentan ko ho ejo mu frɛ sɛ me frɛ bi sisters am asem sei na asie enti no omo so mu de the frɛ sɛ entuma ne ade a me de beto akora ne die no ebeba nti ba bia e ka si ya no sisi a papa enfie sei nie but also bishop enfie sei nie sir me no mu ka die ne asem ai wo mu ka so wo mu de wontuma eba no wo mu mpini die ne so no oh I'm say there's 4 months this year ya there 3-4 months must have been okay wo say wo kasa no ho wo ka say ye hwe nkrofo de nkrofo moja kra ye hwe wo mu sisi aya ye te say asono mienu na ekon e na wo bayi ebia ni say wonim de ekoso yi papa na ebeye ya say bi woti ase na o papa wo honom na wo bedi ya obedi areho cause dia ma obeye dru ha nyina ne say maami a owuntam papa so a wonim sa ne papa na sa ne se no esa ne se wo ba mu nti no yapo ne bra e de ama no wo de ye fa ne se oba no krampo no e ne wo ba ya wayi nani se wo beba fia ba be soma na so obeye we no onye obi de akra ye fa ni ye na nipa e bia ususu se oya wo dia wutu ho na mo at the age of 2 years at the age of 7 years na nank wa ba be ka se ye wo dia papa sisi a ye be di ye ne maya ye ne den ma me di ntia na me kan ja so da be akora no beto ne ho asese
me ye ne papa ana se metimi ahwe no akwa bi so atrete no kwa bi so na na me hwehwe because so there maybe the anije ene fe okoje no ma nkoje de se me ba beja nko because me so ne sa ona me offer ase ba ko ne firi kuma so ba e offer ase su eduma ba no fifi e papa oba wa hase opese wono ka sembi egu asumti we dey Mr. of waso family kakra why papa hello amiti we dey jatwana me disi antenna amoso no mle si o so se de bia de mo fa na se bia de me ma me mo ye no me ni mo hwe ti me slow I want to fetch me Bishop hello isi awo be we ya janka o ane otu na ni ahwa na ekọ yesi abusua te se kwaye ugina akiri a na so bopin wa na unu se dua bia woni sibre sisi awan kra na wo da na ni ache ne se me papa ni anase bibi ni kra mpo na me fa fon na frɛ etimi sɛ so wode yaw ne abufuo ne nkwaladwen kasa ya wada roma sɛ kyɛw pa mu ma ye na ye nkwaye ni mu ai yo eno mebacho mate entino the aka no ndo police ana fair no me kan se ni fair anka obeti no be fair no ofana ana ono de bufuo se mon prepare me voice na bo ana mo di picture aba bere abeti ho Bishop Bishop you know for now no ana waka se no ofana no na busuafo kro ni so oba ho me no ka se ma so for na busuafo busu fair me na nyina sa wo ba no wo pere ni ti wo hunu eni ti ni said ya wo ken wa me ya hunu de wo fa no so ni we ya ye se nyesa wo so ka yanke ni mo hwe eni sa wo ba ikura woni mi eti ye nso so ni ye be fa firi hanum de wa me ya hunu no anamo bia wo se atu bia ni ye betu wadaroma why yo mate medasi Bishop onyankupo nsha pa yeda se we de waboa ye wadom ye nti no John o papa din no de ama wo no odidi ni na mountain krata na sifonye yetu ho na mo wie na bibia etodin a ye be hwe ne ya bibia kama why pepa chiyo medasi abusa for ye be to my next person mra na ye wi na fe ye tumi edidwa anti adwa akwa banet say adumo mame ya na areho mesrema onsana mo kan baba mu so se baba yi so se di ne confuse me kakra baba yi sa na baba mu sa dai se nya fie ha ni no no kwa de na me ne wodam ho nti no baba fie ni de wodi ne ho ne ko odi ne ho ni pa na mesre ma ni o ma bi ko so wo ya brabom ya ka ya maame no mu ofie ye nua no mu ofie no mabɔ abɔso anti die ada kuya na ya adwo nko na ye bie every tete ena mo ye sa nneoma na ma ye enei PSF obinom abakan ne adeade se mema ne biti ase no mu so mu kwa die na enka be hu se papa no left yesra ma ani abatan a asamu no munti mu ye no mababoso o se baba mu se baba isa de no be se 19 years mfie dunkono mesa sira biem saweje hu di a unsuo DNA minima de kura Ghana fo nko a oba bitimi ka kire be ma bi se sawu koye me ba ne die na me bo odua hwe Bible kura ka dua boy ni nyina so me kwa hwehwe mu a kire se me ba no na manya koma power pepa ene wodo mama yenua no mema ne yekunu no bebrada ne sabe nkwasiafo mama o mada ne tibon koso achimifo wona mokofa wo mo baaye afi be ma ne ka se me pese me nya gidie opepa ene adwempa hwe me ba no tie nkowra ne die na wo se me busuafo se hwa DNA abanya wo koye abanya wo te so wo ma ho kwan se obia timi wo ne na wo betimi awra ne DNA enti yesre busua bia
so obi koye di na me de me mane koye oba na ma apartment de minim kra ne se sisi akra de free na sie ekọ no aban de nyoma egu say akwala na ye wo na no ai chichaye ni nyoma edi gu afam chese free na sie ekọ on the ye wo ye no na so hu sanye obaro na no agisa wona ne ma me wo hospital on the hwa ne ye me de pa on the hwa ebusafo ma ye kwa do fo ne What one in my man? Friday, bro. On the wall. Ne mammy shama mofono. What Janaya such a see quantity about the Noma. Abaya water so abaya waba. You could near your man, your pamocho. More fun your man will acquire Munna, mamma be pair. So me a DNA, Sikasam. Now, Bema.